بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sinin na tama-tama malabi ko na niya sila surah malabi ko ang kaya hadir. Alhamdulillah, tanto iya na aday kami na siti na daya dampi-rampi yang makuto perupi mang ipakatanre. Lori sisi arajangan na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabari ilalan na iya wat tumadicing. Nasaba ila uli si matana nato pada ang kasisipulupulong ilalan na onro ang madicing. Pasilin na rengi pagkasiwiyang madicing. Tanapodo aga iya ang kay malada yakatay. Tanapodo wading inapancaji atas salama rilino makutu parupi mang atas salama ri akhirat. Salawat na niya mapasalama masairi pangulo ri alimalabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiya Nabi masarulabi ampi-ampi na niya kido-kido na. Siddiya Nabi yede enang kanapaja pikiri kiwidecin na umma na niya to egay. Oleh karena itu yeko angkat mangaku umma na nabita natidecin reale na minapikiriki de patuna sukku bateta macin rola. Nasaba na rekko nabita melo tacin rola ilalan na. Rasulullah adalah orang yang senantiasa berpikir terhadap kebaikan orang banyak. Tania decin reale na malada na pikiriki na yakia aga wadding nasalayang irimun rimate na nawadding mancajide ciri palawangan na umat. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mamagi-magi rilalan na iya watuwe naripamula si pemang akat tamadecenge na tumaguru rilalan na batina akatutungan na surona pong Allah Ta'ala. Mulailah saat ini untuk memikirkan kebaikan orang banyak. Metetan itu kapat tapi kiriki decen realita. Ta coba gerecet de malay sara pikiriki decen na to egay. Ang kama na makutana. Magi nang kalau decen na to egay ipikiriki na mo decet tak deto na yun pikiriki manang. Orang-orang yang berpikir seperti ini Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang hanya mementingkan urusan pribadinya. Ia tona aga-aga malada yak kita orangnya. Aga-aga malada yak kita orang hadirin. Aja amma tu silada pasipulong idecen realita. Tapi ternyata di mata Allah kebaikan-kebaikan itu belum tercatat di sisinya. Perlu kita paham.
Na sebab de na iya manan na papidecing iya angke na papole tawe madecing atari mangenna de na iya manan na pa. Makanya nangi pura masam pada subuh silalona iero apalan na sempada subuh tak makukue. Seandainya Allah ingin menjabarkan dan menzahirkan mapamula nange purana itu tu sempajat tak na sebab beresalam degaga agaga malak dayak katay sangadinna tanna podo maniha iero apalan na nange latu irul alat biran na pungalatala. Bukan hanya sampai, tapi semoga diperkenankan oleh Allah dicatat dengan baik catatan-catatan amal kita. Kira-kira kota naiki latu moro nang apalan sampai dah subut sila lonor. Latu mo. Latu mo. Insya masih jangan katapakan insya Allah Pak. Ia ko angka to taneki maka dalam latu mo gajar apalan na decet ta aja na tabata anu latu itu. Magi nang kamaka ka anu latu. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallah, lakukanlah amal-amal itu, lakukan kebaikan-kebaikan itu, maka Allah akan melihat. Ia telah ini tapuangnya ia kepungalah ta'ala minta letuk di itu. Betul? Betul? Tapi hati-hati. Angka toto narampe pong Allah Ta'ala ilalan na suratul kahfi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Angka tojik nasang ataku makamala. Etana najama amala alena bitinasang alena makamala. Mereka menganggap bahwa amal-amal itu mereka lakukan. Padahal najama Pak. Tapi ternyata de panataroki di sese na puang ni. Tabe upakolia ki. Tari made cengi. Yetu amala na rupa tahu Pak. De tu na iya manenna de cepurei ipapole tapayoki. De na iya manenna Pak. Namo siaga etata to makamala yeko iero agagai si mata tepat di bola de penataroki de cipta. Allah belum mencatat amal-amal itu. Nasaba ang kami totu dua telu pas sabaran nade nataroki amala tapak namoni mapulo-pulo tongi mapidece. Inilah kata Allah tadi dalam Al-Quran. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka muncul pertanyaan, aga pas sabarang amala tak nadai panataruki. Jadi ini menjadi pada kapesa i aleta. Maka dah kira-kira iro amala aku mako kwetaroki ni gayari gana depa. Satu contoh dulu tabe. Ini contoh, bagi magampang kita paham insyaallah. Iero idi to makamalae orang-orang yang beramal itu Pak. Yeko angka deceng pura ipapole pada launa nareko to makiri WA. Sama kalau kita berkirim pesan. Yeko pura yoki iro pasangnya. Pesan itu telah kita tulis sepanjang ada data, sepanjang ada jaringan. Yeko pure toki na patakiri pasti letu. Pasti letu. Cuma yang terkadang menjadi persoalan yeko letu ni iro matu pasata biasa tu alena ni tonon roye pasang angka persoalan. Aga iro. Melo itap baca iro pasangi cocok to. Silalona kiri silalona baca cocok to. Tapi angka toto Pak. Napak bani-bani jolo iro pasangin apa na baca.
Mana senang ewan di panalat asoele kiring pesan itu kita kirim hari ini biasa aja Pak baca pijak na baca biasa begitu Pak, biasa begitu, biasa. Yang ketiga, ang katotaw makiri pasang yeko alena iris sa makiring tanri buka tanri baca isus si bamben makototo to makamala Pak. Gambaran orang beramal seperti itu. Maka kira-kira ini kenruki munro tegi munro onrota. Di mana makam kita? Di mana kedudukan kita terhadap amal-amal itu? Apakah amal-amal kita termasuk ketika selesai dilakukan ataupun ketika niat itu telah kita ikrarkan? Apakah langsung dicatat oleh malaikat-malaikat Allah? Ataukah amal-amal kita ditunda dituliskan oleh Allah? Atau jangan sampai amal kita terkirim namun Allah mencampakkan amal-amal itu. Sama namak de pengelatal makiri si pesak bawan. Maka inilah hadirin perlu ipakanjaki pahatta. Kira-kira agar pas sabar pengelah ta'ala na angka amalak na atanda de panamelok moki. Yang pertama, penyebab amal kita itu belum tertulis oleh Allah. Dalam Al-Quran pun Allah mengatakan alladzina hum yura'una. Siapa itu yura'un? Bahasa agama mengatakan ia telah yura'un nigi tepigo ide cenge yura'un nasabak nelo mat pita-pitangi. Yura'un bahasa agamanya adalah riyah. Maka hati-hati ketika kita beramal Pak. Nasabak de tugaga wadding nasabari na de panataroki de cengnya Pak. Jangan sampai dalam kalbu kita kebe atitta angka metori atitta makna irpat pide cemmelo upapole sarikwa menginita manang pada kurpa tahu. Dan ketika itu dipandang oleh Allah, dipandang oleh manusia, khawatir akan muncul penyakit selanjutnya yaitu kesombongan. Apa mak dapiran ir agage Pak? Mak dapiran ir ia kotimelo ki mapitangi decenge. Terkadang sifat kedua yang buruk itu muncul. Apa itu? Takabur. Melok niasan. Denako tu benek tanya iya. Lah satu iya. Lasan ini. Masa gima kuatu benek tanya iya. Iya itu nasabari nak kuatu. Capu itu. Maka bangunan-bangunan kebaikan yang setiap kali kita lakukan, maka hendaknya niat itu perlu diperbaiki. Ina tu sebabna angka tu pandrita mapak gurangi. Ia ko angka DC melo mujama, ia ko angka aga-aga melo tajama, pakat tak ijolo niata. Karena kenapa? Niat itu yang akan menentukan makbul tidaknya ibadah kita di hadapan Allah. Nah sebab ia idi amal tapak kedua. Jadi itu idi amal tapak aku palawangan dua aga-aga. Apa itu? Antara makbul dan yang kedua mardud. Apa itu makbul? Amal yang diterima oleh Allah. Apa itu yang mardud? Adalah amal-amal yang tertolak oleh Allah untuk sesaat. Kenapa ditolak? Nasaba ibuku mopi irpat pide cipta. Nasaba anu melok ripoji. Si bawa anu melok nikmat pita-pitang ripada terupa tahu. Pentingnya niat kepada Allah. Pakata ini apa Pak? Ida tu sabakna. Ya kumakanja ibateta mania. Ya kumakanja ibateta Pak. Pikiriki iro jemaah madecengnya. Insya Allah kita tidak akan kecewa.
Dek na masara ati pa na reko ang kadece pure papulo na di nito ito. Nasaba terkadang Pak tabe sifat ta idi rupa tawe ye ko ang kadece to ega pure ijama manya matoya sa dinareko na paupawi tawe. We kan jatuh nga pemboyano di agar. Makanya apa ajaran agama kita? Yeko angka dece pura tapapole, yeko angka anu dece to ega pura tajama, dan orang lain menyanjung kebaikan kita. Bagaimana agama memberikan kita pelajaran? Yeko angka dece tepak na pau-pau tawe, yeko angka kanjata tinarampi tawe, palisi si jari aleta aknaki alhamdulillah wa masya Allah. Magai bajet de non reki Pak Puji Riali. Ibaca masih jairuh. Alhamdulillah. Alena mi Allah Ta'ala sitinaja ipoji. Wa masya Allah. Dek na kejadian de cepre upapole. Benek degage batina pung Allah Ta'ala mapakilo. Kenapa kita baca seperti itu Bapak dan Ibu? Bajet tak dengi masih jairuh Puji Rialita. Apa yang aku tu makle tahu we kanja pada sifat tasila surang tak pemakna memang ni wasat tak ambo kuriolo makutu agar anak naliwa kanja na we acca pada anak tak sapu makna memang ni namoji tak indo nasi bawa ambo na makutu agar ini yang dikhawatirkan Pak. Saya ingin sampaikan tabe dosa-dosa zahir dibanding dosa-dosa kalbu dan dosa-dosa batin, terkadang selamat kita dari dosa zahir, tapi dosa kalbu ini siapa yang tahu? Ini kami itu yakin na tawid. Dan karena ia tunangin na angka ada kurimulan na, ia konelo ki mite abarakakan na, narekonelo ki misang itarimana yare panay tarima de cipta segi etana. De gago di takapesa sanganinna akita kiri ampe aso-asota magamo sipa-sipa siage etana sampadang itapapole ang kanaropinra ampe tak gara-gara sampajan. Apakah salat yang kita lakukan selama ini sudah mampu merubah karakter kita? Apakah salat kita selama ini sudah mampu mewarnai akhlak kita? Jangan sampai madeceng asilin narena watakale pariwatu sujud tak, tapi ternyata hati ini masih gemar menyalahkan dan menyombongkan diri, bahkan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Ingat Pak tabe, itu natu sebab naga mata malak dakina patika. Namo maga egan na decipta aja moje mupatarompo sangi papi decim. Kenapa? Karena kita belum tahu persis amal yang mana diterima oleh Allah dan amal mana yang justru tertolak oleh Allah. Makanya umat Islam, orang yang istiqamah dalam kebaikan, minta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan daripada sifat puji diri dan sifat sombong Pak. Aja najitu mabila Yiro Nabi ta alaihi salatu wassalam manassa tau kanja dena paja nilo ukupunyi aga nilo Nabi ta Pak. Allahumma inni a'udzu bika minal munkaratil akhlaq. Puang Nabi ta ye Nabi ta puakku melo alun ranga ri idi puang polisinin nagau na niya sipa-sipa makisolang Nabi ta Pak. Magi nilaw Nabi ta makuha mancaji pasang iri idi mancaji papatika iri idi makna iya patupa na iri sa baraka na de cesege igan na ipapole nareko sinin na ampe-ampe na niya sipa-sipa ta mabela ni pole gau makisolangi ri aleta makisolangi ri pada terupatan yan natuguna na de ceta pasage etan iya mana natuguna na ya. Makanya sering saya sampaikan ini. Mari pelada orang Pak, di mana-mana saya sering mengatakan ini. Tapi tidak apa-apa saya ulangi sebagai bahan pembelajaran.
Puraka situdang sila surata tolotangi iro tempo ko situdangan tamparang nga makkaday majet dia ng kawito ko na masungko-sungko aji na aji apuno tolota pa tolota majet ng kawito ko masungko-sungko aji na aji apuni jadi aga upadangi melo ka baca ayat tentu kapak dito na tama jadi peki bateku bali makdaka tabi wa ye ko iya tatanay magi din ang kawasongko-songko aji deje ucacay upoji sa tapi tentu kapang akatan aku tanata aga je italahat ji aja amma iro nange bateta makutana ona sabak melo mi pahangi aga je italahat ji upadan ni makadaka iko iya wa tatanai yaitu italai haji dua. Yang pertama yaitu italai haji ampe-ampe. Yang kedua akasirisang haji itu. Maka naman nagkamakoro adat na nakadaka iya. Apa iya na ang katojok ka magkamelo mi pinrebate na mapake salameman niya na. Karena haji tidak menuntut kita untuk merubah pakaian. Nah sebab iya kong kato majok kata na mapacing pak melo mi mapita-pitangi melo mi male atau romposang melo mi male belo-belo upada memang namo dia dalam tu makka jadi toa kendra pele lo bawa ni pasae tatalu plosa bulina songko-songko aji iya kok melo mi male pakai tapi bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Iya nak keluar pun Allah Ta'ala iya ko pole no pasuku-suku i asal langemu pasuku-suku to ni kedo-kedo ta iya mo to hikmana pak rokon na salangi lima tegi monro haji ya pak pacapurapi aga batongan na iya ko pole na tupapole pakaseng hajimu berarti suku ni sahadamu suku ni sampajammu suku ni sekapmu madecetoni puasamu inapa mo pasuku asal langamu na sabak pole mo papole ta na mapacing aja amma tak balik pole kok jujung ita na mapacing baban na masige na muruntugi pole na muasang ngalemu ta na mapacing tapi ternyata timujuju songkokmu mas sampadang ita timon romotokku aga batongan na iro ya nasaba de igaga akasirisannya magi na juju songko aji ya pak akasirisan itu batongan na ada ya ko pole no tanam mapacing angka na akasirisata angka na makasirisan akasirisan ya alemu kuponye akasirisatu alemu ripakitan na padamu rupa tahu nasaba magi tentu maknele pak makne tawe aji bawam ini tuh tepu aji bawam makanya tabe pak makanya saya sampaikan pak sinin na papi de cetta de patuna iruntu barakana nareko ipapole mupi maga piple ne runtu barakana nareko lappa na pola kutupak kasiwenge ang kamoga ampe-ampe tak na pinra pada ni sampajatta yako sampajangnya pura tapapole yako timu-timu timakre subhana rabbil a'la wa bihamdihi mule moga pandandugang itu ribon rinna sampajammu ilalan na ampe-ampe asasomu aga akatana ya kita orang aja amma timu-timu tak mau pakai pekeraja pongnya ilalan na sampajammu tapi saliwan na sampajangnya timu-timumu si mata pakai pekerawe pada murtori pancaji itu tidak boleh pak tidak cocok
tabi. Tumakapesa pa. Magi na perlu makapesa. Na sabak yetu akatutong pa. Di na pa lari. Seri-ari manaso na pa tumak na malasing. Biasa kamak kada yetu pak na malangi pa. Semoga kita tidak termasuk seperti itu. Jadi yetu ramalangi. Ye berat tumak tanang. Ramadan itu adalah bulan menanam. Apa yang kita tanam, kebaikan kita tanam. Tapi iro tanang pak dari koti itanang dek na ibolo, matau ki kumakalei. Makanya biasa saya istilahkan pak, ya komelo komite kanjak na tanat tai kormalangi 10 sit di ulam mangoloy oke tumon runita. Magamotu. Ya malada ya kita orang aja amanape banget sepurana malap pate pak makale ni tanat tak. Magi na makale. Nah sebab dingit tu ni pakanjaki bati tapiar. Maka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar iman yang hari ini Allah titipkan, semoga Allah tidak mengangkat sampai kita kembali kepada Allah. Itu kan doanya dalam Al-Quran ada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Aga itulah la tuzigh qulubana. Puakku ajalah lo kasih wakka irilalan na atiku apa tirotta. Jangan kau angkat dari kalbuku petunjukmu. Ba'da idh hadaitana rimon ripuraku tawaring apa tiroang. Kenapa hadirin? Kapan Allah mengangkat hidayah itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan mulia di hadapan Allah. Saya sadar pak, matakko mana kita. Matakko mana kita. Decengi jama tu matakko to. Apalagi dari ko jama ko matuto. Dan itu Allah telah singgung dalam Al-Quran. Innal insana fi kabad. Sinin na tu parupa tawi ang kamana takko na. Tapi tabi. Taniya takko irita. Pacapuran na. Tengkali nga madeci. Narek ko to matapa. Mapamula cauni. Mapamula matakko ni na sabak tapat na. Alamat sia-sia itu matu tawi pak na majapat capurna ketutungan. Sebab tinasan niya rin na matakko. Matakko nak makasiwi, yang matakko nak mapidecing, matakko nak pigaw amal madacing. Hati-hati pak. Kapan sifat ini muncul? Khawatir di akhir hidup kita Allah tidak akan ridho. Tapi narik koto teleng ridho saya. Orang-orang yang masih maksiat. Mereka yang berdosa. Mapamula matakko ni di atas salanna. Alamat sia-sia to makiibay. Nawat di madece paca pernah ketutungan na. Magay, nasadari alena ya. Maka apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah istiqamah. Inatunak kada nabita afdalul a'mal. Si kanja-kanja na amal apa? Al-mudawamatu wa in qalla. Anu iya angkei ijama mananungang. Namun itu pak yetu anu ijamay pa anu mabicu. Betul na ada. Tanna podo iro decet tapa isi mata ijamay mananungang. Tanna podo madeceng pak batina mampi iatita. Satu contoh terakhir sebelum saya tutup. Kegi monor pa abarakakan na italai papi deceng. Yang pertama tadi saya sampaikan. Ya kumelo kimiti abarakakan na papi decet tapa ite ampe-ampeta. Yang kedua. Ini lebih spesifik pak. Ya kumelo kimiti abarakakan na papinya man na pong Allah Ta'ala. Yang kedua. Tapi kiriki gerek madeceng. Di toga iro papinya mawapun na iya ni manya-manyamangi. Di pagaga kasih naruntuk papinya pada kurpa tahu. Boleh papinya mang iya angke na mereka pong Allah Ta'ala. Saya lebih spesifik pak tentang persoalan harta. Agagat tak ya. Kira-kira kota na iki. Ya ko angka tau sogi pa angka tau mega dina. Makanjak gayari gana di. Orang kaya bagus atau tidak? Belum tentu. Magi nagkamakadaka belum tentu pak. Aga na narko pingatatambay agagan na pak. Pingatatamba to sikit na. Kamajama kiro.
Makanya kelitutu ki kong kagagatta deto pak bitau ki deu pak bitau ki. Tapi melo mak mapati keki yetu idi to mege agagatta pak ye kode na to macca na de na to macara de pak. Metta ki tumatu i proses. Taman ito perri e suruga ang kamopit ki tettong. Aga patatto ki na de pa na pura ireke mana ngagagamwe. Maka na ikoto atcha pak na rikoto sogi ang katapat na napalola meman ni Mariolo. Kendre mondro napalolowang oko panitia masigi di pondok-pondok pesantren, di rumah-rumah tahfiz atau yeko ang katau pak malak dak mapari apalolowang yang yukut. Maka na biasa kak makdal yetu pak bere na puangi na sabah aga sana iwatan na masige ang katoko ke aga sana iya watan itu Alpamar biasa kita mo biasa kita mah Alpamar itu etabe oko tu ilalang Alpamar ini contoh baca makanya pat yeto ko Alpamar ye ko tama ki ilalang siagi metala dena kana macai kasirit dena kana macai melo ki matete siwali cocok to melo ki matete lelewali jadi toh tapi hati-hati agak hati-hati na de lawat dimasuk ke pole babanna Alfamart Indomart Alpamidi Indomidi contoh de lawat ding isale babanna narik ko magay narik ko de na pura mapita taci di betul pasti mapita taci di namo kompe-kompe na ibilat to makoto papenya mangnya pak masa kami matu dari koko koyelo na pengelatala de na itan iki aga patari pangluta Aisyah ya Rasul pekko ni matu iro ummakmu mege aga gan etta patu dapat tabu suruga makna lebih tamit talak dak nito maga na dua pakutanana pak dega aga papenya mong okolino dua pakutanana ban orang perang aga pakutanana orang perang min aina iktasabahu wa ila aina anfaqtahu oleh kegay mulolongan mubaw jok kategori mon di purana mulolongan dua sarakna namo mapacing nga polengan na tapi nara kuti maseke-seke kanyi majato makanya si batemu palawi tapi salah si batemu polengi salah toy pada memang ni apa biasa mega to pak melo mi male pak kawaru namo adu masalah tina patamato tabe de itu nalat toko puang itu tapi na tambah agak gata itu kanjak na pasti dak pak jadi makita amma ki makada lagi plek yanu anu masalah mato na jama timindre dalik na mindre orang paran aja tersalah paham itu kanjak na pasti dak pak to matappak masih dekka to de na matappak masih dekka to makanjak jama-jama na masih dekka to majak jama-jama na masih dekka pak ye ko na jama mo itu italai pasti dekka tata tita tambah gagana tu makometoy pak daja aja tak dah deje kapan na ade lurupun ita maniayano mana saja maja masalah na jama maja na tita tambah dalin ita kama basta tumabir yan ang kato mabasta mabere lahiran na agaga maberengi iye matutu tijok kasapa isibawan na nalisu pe manguko idi makutu pakuniro tatian na ni nasabana bici ka nang makada tatian na ni pakuniro terakhir lo ni me papiman ni pakanjaki bere jamata tapas suku-suku bateta mapidicing pakanjaki bateta si lompulom nasaba iko di ni pakanjaki si disida tamakuki patabe madari kije masaran ni te pak banwat ni kerite kamput taye iko dingi kapa pungalata latin na chala ke sosunule kapa tidin chala ni magay dito na na yung lemamparang dito na nang kailo doang ang itawi no kundi tanga na jae matang-tang maka na aga perlu pakanjaki pa idi pakas sa ibere jamata nasaba makre na bitta
Namo maga chay na pungalatal ripak kampung. Ya kung komo patot tirarwasi biri jama'i. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, sarraftu alaihim, murka Allah tidak akan pernah turun selama masih ada orang-orang yang menghidupkan salat berjamaah. Yang kedua, murka Allah tidak akan pernah turun sepanjang ada orang tua tabi tamataku. Ya telah tamataku ir idi macam-macam ina. Aga pasakku ya. Jadilah bagian dari orang ini. Wa yastaghfiruna bil ashar. Orang tua yang menyadari kehidupannya tidak akan lama lagi. Mereka yang bangkit di tengah malamnya memohon ampun atas dirinya dan memohon ampun terhadap orang-orang di sekelilingnya. Orang seperti itu yang menyebabkan murka Allah tidak akan diturunkan pada satu tempat. Magai napoji pungala tala pak dararin na tamatuay nariko na pikiriki decen na to egay. Tania decen reali na bawang tapi napikiri kidecin na to egay. Oleh karena itu tanapuro napabarakay pungala tala sirunturuntu kata napakasa iasi disidingata tanapuro insyaallah duppe matu kalepi matu ramalangi. Semoga iman kita semakin sempurna, keislaman kita semakin berkualitas, ibadah kita pun semakin maksimal dan akhlak-akhlak kita semakin optimal terhadap sesama. Insyaallah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yalah kapangi samparan piramping ilalan na iwatwe hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.